finally before Pantula Bokatala, and then like let's next at Bokatwa get your ticket in my Pantula. Oh yeah. Okay, so so I get to my maybe when you're doing for hula or attending to the snack law. I'm just going to still yeah, like never cars or like when you're doing like with my head. We don't travel as well, man. I so if you are not gonna yeah, I can blame us for never corrupt when I was gonna keep us off of us one and being so you blame my one, Hola, thank you for joining us once again. This is Ringa's podcast show and it's our boy Bafethu Tuni Mseshu. Vandaag angifaki wani, vandaag intwana mikhona kayi. Angifaki wani utipe, ukhona utipe. Hey, you just go ahead ngathi wani ufika konke. Yakhona ukhona. Mangithibe ukhona. Ngiyandelela konke. Otherwise ngiyajabula fili yangithola. Mangifuna eduze kwakho fili. Hayi beka, ngiyajabula plus vandaag especially episode 10 mafethu episode 10 sisipalile 10 siyabonga isupport yenu bafethu siyabona nama subscribers athanda ukukhulanyana kumalanga siyabonga bafethu yana phambili ni support bafethu share subscribe if you are subscribe you are watch kuphela ayibheka subscribe la ngeke ukhosteke next ifiri njengoba sisho le special episode Vandaag spesifiek ugelo uqala ke as guest ku podcast episode 10 so siyabonga bafethu ndeshikinga ugelo okhona uqala uyipathula doctor ila ipathi athi yo angahambi ngama mic akabe nama mic sesiqeda ukurecorda siyokhipha ama Sekenzeka jiba jawo dikenzijana ana wasithinti bewu nento ukufuna ukuyisho since ku episode 10 yo mina futhi nje ithi ngijabulile ukuthi sifikile la sifike khona it was not easy futhi nje ukuthi silokho siyajoyina kancane futhi nokate ukhona la ku building ukuthi nje uthanda ukuzifihla lana athi uyazifihla lana shame uzobonakala ngingazifihla khona hayibo so girl introduce yourself Osh Oi. Let's go. But where are you? Relax. I'm like fine. Okay, go back to movie. Okay, kan bisa kita sabeng, bang sebang kaku, shori ku. Ya. Yebo. Kita na mo sa preksa salti uzon sepe. Yo, masih innocent juga. Yo, It's another ngayon, nalun nagkita. Lepas dari innocent, antara untuk awal. Nakil pansula shemui, akil pansula guys. Ui, ni fau pansula lagi. Akil pansula kim like kirata tres kultur ba na lang so. Accountability. Aquele pansura que não tá transcorrendo, né?
a batho tlo se ke le patsolanyana la maobane ke batho maragalo tsibo apara like una le bo ma 10 years o apara so nna le tlo le dipatsula it's for 10 years ke ka dinyana maobane mo so ke 10 years okay so ke ntse etse o rate diphatlo tse tsa spansula tla re ke okay next ko pala ko tela okay boyfriend aka ke role model aka guys boyfriend okay usually boyfriend ya o ke lipansula ya boyfriend aka ke lipansula so ke role model aka same time so o feel jwang hore o jole le lipansula a treatana jwang ko pa re qoqelenyana ka mapansula like and phela gona ga ba tshaba oh okay le ntse ya go mapansula eng a shapa banyana a se nnete okay re ke re ha batho like batho ba tshwanne mapansula tlo like ana le rato ba ana le rato ana le rato shem unlike mapucho a tle tso dlala la mtshwana masela sushi sugar push after that le push in the building so mara asuka uthusezanyana rate tla ukwaza asuka wetsa so okay ke bo ere ke boele setting la mtswaka asuka get maybe like baba mara ba teng mme mkhotsa le na tšhelang le lipansula sho e chomi ho ke na never sa khona wa tla ba ka mpama re tsama yena ke ra dibaki a re mpama ele ba ko akuna ba khotsa tšhelang le mapansula okay ke na le mkhotsa le pansula mara like before na sa tšheli mapansula kona ka go mtshala soulmate nyana no so sa tla nkotela pele hore na di tsang mara ho ya ka nne ke bona mso ha e mso trendy like umsere handi because okay mapocho a etsa pele re kena di-industry tse sa di tsebeng phela gona re batla ga explore o tla bona o sa le kitswa ke le pantsula ha o mpona se tla ke le a bona so se le ha le batla go mhloisa ka mapocho la bo guys okay no a go tse ka ma a ke batla go tatisa motho mo le mo o na le view ya high so re nna nka se ke a mapantsula kwa batho ke na le picture ka ya mapantsula o na le picture ya mapantsula so as to mapocho if wona o bona mapocho e le batho ba so like explain it why ori ba tsetso jala phela ke so medi tsa gona le gona mo mapocho zwai ngibonile lento le ngibonile le ngibonile no ba se ke bona bana ba jwale mapocho ke rena ke jole like that's ba guys okay le ka re ba tshekega go tshwane bona le gona le batho ba sa rate mashithugun senyana tse jwalo wa bo so ya ke tla re na ntshela for mapocho na yona wena o tsana le se rap so like then o batla bo hosh Nse se wa shithing lo uzotsonisa es la waiting ke like ke tsotsela le gato she mapocho ana le gato mo ka se la face nka se le la mapantsula ai mapocho kofi le bitsele la kofi le tswa kae bitsela kofi na mbuzesi ba kofi uthi sweet mari kama la kukufi okay kofi le okay ke fuwe ke motho ko Facebook wa bona itse ke kofi like wa ngata or like una shebna ya ka di post tse ke di share mo bona okay ke a lenka from mo di tselo la kofi because ke na go tlile le those cards ntsana mo yeah so I get obviously before close ala go podcast until ona research nyana re etsang before until so no ba ka re wena tse I'll see gangster I'll see pansula no ba ka re nyeka bo triple D until because una le post there you know they go Facebook da ma triple D ya regular cake da ba will come da okay upula yeah wait that is and have a cat party una le video le okay my so but the explain my triple D why really interest na joina scheme sama pantsula nyana because libona ne bana lifestyle la bo pantsula ene before bo pantsula bo katlala ne and then like life next at bo nka tswa ke tshotse le mapantsula bo so yeah okay taweng eo
I get to man. Maybe ke bunyaning for hula bo o rata dintho tse senang kelello. Nka se go still sele sele. As this. But hey, baba, like ne re rata o tshabiwa baba. Phela ne re tsa motho tsa mang ma triple D o kotsi. So now bongozi. Ne ke se kotsi kona ke ba kotsi mo. Phela ubungozi phela sekajela Mega hamba nayo. Wajola nayo. So yeah. So joining triple D because no batla sithunzi no batla sa. Yeah, like never cars or like bunyaning like utsama S group before mthwawula ntwe man. Never car ka cars yase re ja di cake guys ko pole ko ka. I can hold on Not kama kama Zimba. Oh. I will not chef. And then Chef, makanele mnati. hey my triple D. Marona ntwe like because lina ne kile triple D. And then I didn't mean what you shall buy. Last you what I confess. You are she. Yeah. You wena runa ma triple D rilwana le misangano no dula ka samsang. So like ni ba treater jwa ba msangano or no style o la lo. No like skip sa sa bomsangano. Nesiphatheleng hore like ke banaka bobo. Le ke se bo man hore lona le lwana le bomsangano he watcha wa team ne se tabatsaka tsone le sa. Don't take it by the one sushi. Bomsangano le batho fela le ngore ya ke ba bona like ho bua le bona niksaba so beef ya lona le bona no sina mo ke ke. Obviously ukuthi mi bana kunthusela nyana ukuthi ha wena o joina jwa ma triple D lwana. Pele. Elo ono join ono triple D. Satisfied triple D. It's Ono triple D like it's having innocent. Guys ke a show ene lo hula so halino judge. We listen, we don't judge. I will judge. Ne lo hula wabo ne lo hula ne re khaswa ke ntshotse tom sama ka lengkwang swingena tse shwala. So no uri because wabona after dating ama triple D bene kimizni yabona ze gangsterism le kasi and manje abanye sebabamba inkunzi nasemini so thina uyablame ukuthi ama triple D yamanje imphakathi or kwenzakalani. Yeah, I can blame because never look corrupt bana ba kore ne ke iputswa go batswa malapeng a shwa ba ska chest. So ke blame bona ya she because never look corrupt. Mara khotsi ya ene ba itshwere so ka shoshwa. Mara bona ne ba sa tshware po mtsiar unlike baba no ba tshwara po mtsiar. Mara ha re ha namne no palace ya ha re ke tsara motlela. Hai wena. Okay. Kana witse. Oh, umjutsa go lona ke ila tshwara motho like Wena like sel wena motho mo hla strata ka tlo dumela tshwara po ke motho tshwanang le. But then have you ever? No, aksoka kazama and then never nje ka le ka bophelo. Skik le so. Siyakwenzakalathi. Kodwa ngokuzinto zenzayo. Yo, ngiyambona. Anye. Mara ma triple D asikila au recruiter. Hayi, ithani kare no kina ka kina rounding, no re rounding. Ro phanda. Ayasuka ke tsula le before like tshwenyana tseo di ka re dire. Ke tsusitswe ke di reason tse ngata ne ba sele bana ba le kae. Yeah, go paritsi. Mara ko ba ska ya mo. So how to prepare go o phela go sa spice. Oui. Ayo, Betsa, ne like okay tsitsitseng nam. If I mara ne ba go just clements ba re stuke triple D mo matsomo. Okay fine, like ne vele ne kutlo halene. Bang borile mo se ba tlo kgetsa go ona o tlo tshwarwa ke mang so wena tsile Wena ba di before mang ke wa mang. So ya go mang. so wena ntotsa ga tsangwa bona one more Ina menga khethela ba. Mina ngezingeni lezo.
like serious. Call into off. Ithabeni ni bakhethela. Okay, nna kutlile se ba ntjwetsa gore obviously batho ne ba ratang go ya mo waolo ne le bana ba ntjwetsa gore ba itse mang o tlong ka mang Bo mme bo kushasha. so ke tswitse ke ntho what if ne ba bua ne tunga ba khulumeli na bo That was sisazi ukuthi uyithabeleni me Triple D mara meka ngawathanda ma Triple D meka pretender. let's How pretend bitter. Mara give yo How bitter. No, also have a heart. Ma uba outgoing like like so the chance of also. ya watho wena so ebheka tsela eng ba tla Well, ba but- kgagatsa sorry yo bese isekho lento leyo manje. Asazi. Mari ayise sesekhona kanjani mina ngekho. kahle So kahle kahle ningitshela ukuthi siphihlekile nje. Iskimi isiphihlikile wonke umuntu uyazi ukuthi asisekho. mina bengazi ngiqala ukuthiwa ka wena today Yeah. Yo, So it's no life ngitsanga sisucedile isikolo ro nani nginana ka ro driver spansula at least ba uganyana challenge since ro lo pansula Ke ka isipantula batho guys so yetsa ngomahlalela Mahlalela ke plana a ke tse make up ma win sa kwa ka bo ma 8 ke tlo tshwara go so ko pa di Senzele mametse 8 o'clock utlale emetse. Tshela sikhathela. for me guys kadala ile to ya serious Power of the tongue. baby withafika no baby ne maka seni wena Mission. ushaka phasi chike hlaka di mana tshwara pocket utshwere I cannot do that. guys sweet for tshotsenyana tseo like angeke sazi phela mawufika lapho uphethinto mna ngana ngizokunikeza Salanti pay. guys so like yeah chayo ezosicolele kuyashisa bafethumela ngapha sikhona mara sesibonga ukuthi sikhona emakamereni sifikile episode 10 bafethu santhembisa ukuthi so dropa each and every week one episode per week which means it's going to make 4 episodes per month so sayipusha lento leyo bafethu subscribe ushare umtshele lo ngokubscribe leceleni kwakho ukuthi asubscribe press the red button athi sibonga uyashibayenza mara mafita mona lo shuthi nawe uyazenza wena kumachannel Makathela yasho vele like abanye abantu bayayenza. uyazela shuthi nawe sikila yenze and then ngishathana li follow le unfollow ninga unfollow bafethu noma pressa ngemistake kusho ukuthi yangithola into mekwamela uyenze it's a sign siyabonga bafethu danko Asibonge. danko